Ibe tingchua ilung ta pen mene na mai gu kdei rin sa mara sam news net zeme kone te wangai de lei. Pakistan kdei ge bas blast pok pet kene mina hangkroi ku chuma chai di lei ja sale chimero ge Chinese me mina hang squee lei ja kchele police investigation gu report na sa ja apo gri pok pet lu bachang mokoi gi kchuk pe ke ga lei ja sale Pakistan official source na sa ja apo bas Chinese me mina hang dai si medu engineer surveyor zai mechanical staff from medu hydro power dam telebam Khyber Pakhtunkhwa province ke Chinese me na project diba ka kebe इंदास की दांगने रबे दम तिलबे कोले पकनाबे तुझे इंडिया गुन सा मारा सम न्यूज़ ने ते वांगाई दले Net UG National Eligible Entrance Test Undergraduate ralang betu je India ge hako ka cham be kre ku chum kai kai dele kai si ga be ge Punjabi na Malayalam kai si ga dele na ka tu je hako net exam hang pe be Hindi Punjabi Assamese Bengali Odia Gujarati Marathi Telugu Malayalam Kannada Tamil Urdu na English kai si kai dele Union Education Minister Dharmendra Pradhan na saze net exam gu history ge te ralang be Middle East ke de du India me rame exam tha do bui rahang center ku wat ke le kaine le je ke chele Union Health Ministry gu report sai suize India ga COVID-19 ret jimai positive test pet pe sangim rete set se hais na je react squeeze ka na zai COVID ret ke ne mina chai di me te hais rok cha kai ma dai ga di le je ke chele Zai COVID vaccine India ga kabloi lumete ze croi mrskui medu vaccine kapkain le ze Union Health Ministry na sale Dearness allowance na dearness relief benefit ka give central government employment hatate zab me zai pensioners ramahang 17% gene 28% hang changba kai si ga ku lei ze Union Minister Anurag Thakur na sale ai ze central government ge hatate ba me chang mane hagui zab me dele jikum chang na zang kai ge pe ra samre ga ba ko lei kana corona rarit kene pe ga mak ta dele na mai kum di ke je ket kene chu ze installment ko chum kai si gai ze pegule ke chele Union Minister Anurag Thakur Ministry of Sports zai youth affairs zai information and broadcasting na sa za ai po polale na ga rangkang te ze kro himre medai za hamadai git kule ke chele Union Minister Anurag Thakur na sa za dearness allowance na dearness relief kine central government employee lak hadai te set changhim re madai mahang ke give benefits ngogule ke chele zai pensioners mahang tu za lak riak srok cha mingye za changkai srok mahang ge gule jak sale Supreme Court of India na jinai saje Uttar Pradesh government na Kanwar yatra hang phyogai be palamchi kai ni le jak chele Kanwar Yatra Hindu magu tingkum ge holy pilgrimage kanchi betebe tetpe Haridwar Gaumud Gangotri kanchi be Ganga gi gu hadui lura tetpe du de Kanwar Yatra kule Chief Minister Yogi Adityanath pagu asai baramadu apo Kanwar Yatra te rabe ji kaiming ndike ge mina ka chamna te dobile je ka chele UP Chief Minister Yogi Adityanath saja Kanwar Yatra te rahang COVID gu protocol mask kai za social distancing te je bam dia te ra phegule je pana sale Kapa variant COVID rarit pejet kacambe Rajasthan ge case kre ko na test pet le je State Health Minister Raghu Sharma na sandu gai de le Raghu Sharma na saja Kapa variant COVID rarit pejet kacambe Delton variant na sambile je kachele zai State Health Minister Raghu Sharma na saja public mele na COVID protocol COVID gu hindi zai mask social distancing kai je zai pheze bam gai lo je kachele Manipur State Health Report sai suize jinai case ka chiba changke che ha ke che madai test petle zai COVID rarit kena chai di meters minna hangkrusnak chai di le je ka chele Chief Minister N Biren Singh na saja jinai ge Manipur COVID vaccine kapgai ni mariak te je sanghim ro ke che riak se che rok minadu COVID vaccine kapkai ne le ai je highest na keting na mikpui gu hulang be vaccine kapgai be ridele je ka chele
Nobel Prime Minister Narendra Modi na maige International Cooperation na Convention Center Rukdraksi Varanasi Uttar Pradesh ke le ratet ku leize official source ne sale PMO office ne saje Narendra Modi ne namai Varanasi ke tech multi development project hatak dibra me tu rahang tulet kai ku leize sale ke dei berega kan thobe sporting news para some news ne tewang kai dele Gumchang na jangkai Summer Tokyo Olympic wang raben di ke haji langkai ku chumgene kapai ke haji langte se changba kan thagule Summer Olympic Tokyo tingkumchang na jangkai ku beje jikum covid rarit ne thado lakti je namai kumna kan thobi dige Olympic chang na jangkai ku dele National Olympic Anthem India gu Olympic hello ne cheers for India ka chele age ka chei nei padang kai sela le देखिए भारतीय एथलीट्स को टोक्यो ओलंपिक्स में चीयर फॉर इंडिया 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 देखिए हमारे इंडियन एथलीट्स को टोक्यो ओलंपिक्स में हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे चीयर फॉर इंडिया चीयर फॉर इंडिया हौसला दिलों में है और रगों में जोश है तेरे साथ तिरंगा है ये विजय का उद्घोष है तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है वहां एथलीट्स दम लगाएंगे आप यहां से हौसला बढ़ाओ चीयर फॉर इंडिया आइगने न माइगु मरा सम न्यूज़ का लोगे दले पिगाई जाइन किंगानी मले इंदु तो दले इंडिया जा लाइक शेयर सब्सक्राइब ते गई लो